Ofaan oku ke ilo ipe koe wakani e alu ohe i he hulu e ku ofa i a koe kai tau maia e ngalo a sio fonga tuku ai ke o si i tangia mawinu alo i mata alu asio ku ofaanga ofa ke monu asio ononga kai ai ha'au eliua teu tali qual fia si i lotone kai ni kave i he mama he tau mai a ke ofi mai mole si api masani Whareare o tonga ki ha ripoti e to onga whamui muitaha kuia o kuia e wharearea mo e au e mahu inga kuia whatongia mahu inga kuia o e ahoni me wharearea o tonga mo Merialau manu. Malo Merialau. Pe a ko ki ko re ke hu fanga de benga tu so e watu pe haki ko mo no pe ko hi ko e ma ulo tari o mai no pe foki ko e hoko tu ko ni funga ko no fra hoko fe ma pe ya e malu ya ma le le no fra hoko o sili ko sili ko e kai mini o ke tatari o le a te se a whakatai ni o wharerea tonga o tangi o anu konuka ke whakahoko ai sili ki he ne o lawe i te ko e mea ko ni ki he hoko ia o potunga ki muri loki ai ke whakahoko me iai whakafou i he zoom hange ko ia kai whakaonga tupe ki mua ko e ne tuu ia ko e ia ku rotonga whakahoko e konga ko ia he tai nini bapang i katari pe ai ko ne kakato kukunga marie e ne mai vai se a fatai ni e o ne mi pa ko ia ngau ki break mai de o como mo hoai fata be mo ma to tau fai ngongo e mo e kau fa se mau kau fa ta ai de ni a honi ai ko ne tu ko ni katau ka to be mo ka i fonwa o kau fa ta tari ko to be e foki mai ko ia ai se a ri no fa ko e ora ke e me ia ireva uireva ke i hono whahoko mai o e ola whakaluku fua ia. Nga hiri hokia e tō koka turewa ki he pokalama ia ko e fotu uia o e siriko ia o e sea o e whare hoki ona tokoni e koe ate ni te wha o sia o e pokalama ko ia o e ahoni. Kako ni tu e taimini mau ki takari te hen tau kari ko tōpe ki he whahoko e ola e whoki hoko atu ai hoko atu ko e pokalama ke ko ia o ahoni e wharerea toa tau ki tagari de ai momeni tipe e to uia tu pe ke tau ko de e tai ni e uia e se a whadai ni e hoko atu e saki
Malo bito merialau manu me he area tonga mo e ripo ti mau inga ai te tau to e whaongong pe foki e to e foki pe ai ima e whaema ki he whare area tonga ki he ola koia o e whiri ai whare area i he ahoni ia ai te tau to i tau whaongong pe anai nai ange e to e foki pe tau whamafola ki he whare area tonga. FedEx Tonga, me he FedEx Tonga, ko e whanongonongo ni whiema o ha tōtahanga aue ki he FedEx Tonga. Excellent opportunity to join the team at FedEx, leading air freight provider of the Kingdom of Tonga. Responsibilities in sporting and processing of shipments. Male applicants preferred as heavy lift is involved. Driver's license and computer skills are required. And if you're interested, please call us on 77069 7706 469 or visit the office in Nuku'alofa. Whanonong whima o ia tō tahanga au e moe whari e ngā au e ki he FedEx Tonga. Whima o whoki a tō tahatangata. Lifting is involved. Driver's license and computer skills are required. And if you're interested, please call us on 7706 469 7706 469 or visit the FedEx office in Nuku'alofa. Whanonong whima o ia tō tahanga au e moe whainga maari e ngā au e ki he FedEx Tonga. Whima o whoki a tō tahatangata. Pauge iai ha o laise ni whakauri moha o ilo ki he ngā au e whakakompiuta. I hono whakaiki ki whetu take me rewa ki whitu noa ono whaano hiva. Whitu noa ono whaano hiva pe ko hoa autono hake pe ki ofisi o e FedEx halatau whaahau i loto Nuku'alofa. Ngai huhu malu I koia ke ko vitahiva ai au lolo tonga whakahoko. O ki ai hono la lelei au pito ki hono taui, mono tau. Vai tu futere che tu tu e con tu a foi pilio te lolo ahala e malu tu a ofa tu ko to kakala tu fi manu piu ki ai tau pe te que tau fola pe unu mai o fala u ke aveki pe ala iki aki ana higolo tau
o fofonga lelei. Ia, fine motu akaka. Wakahi mai aki si e kuare hotama. Tahine kua ofa pe au ia fafona. Ka hokulahi ange si e kuponga fuaho. Oko fefe fausi o tatu o tamaki. Oke noi mai ai kua whairata maki. Ia, fine motu akaka. Wakahi mai aki si e kuare hotama. Tahine kua ofa pe au ia fafona. Ka hokulahi ange si e kuponga fuaha. Oko fefe fausi o totu o tamaki. Uoke loi mai ai kua whairata maki. Tahine mea mai aka.
masi Kaya hame alalay a family Whakatahataha mahi ki a pini Iwa fia fia e tau wheeloaki Ka oai a fuku kumulo moa Tunu tunu ai te mai ki i puaka Kaya ngā eni e mau ki lisi masi i tōna Kofi ofi mai e ki lisi masi Kaya hame alelei a family Whakatahataha mahi ki a pini Iwa fia fia e tau wheeloaki Ka oai a fuku kumulo moa Tunu tunu ai pe mai ki i puaka Kaya ngā eni e mau ki lisi masi i tōna Ori nai ka kala pe anu noi ngā hima kala whai te Mua e te kala noa i e fisi oe o whamo o mea Ahana e lau i kino kino a whetu Kola talai halangu e pue mo pama wawa ao ao i o tau i tōna Ka kala e kili oi masi i tōna Ori nai ka kala pe anu noi ngā hima kala whai te Mua e te kala noa i e fisi oe o whamo o mea Ahana e lau i kino kino a whetu Kola talai halangu e pue mo pama wawa ao ao i o tau i tōna Ka kala e kili oi masi i tōna Ai fitu o no tolu noa o tau mai ki tongani I he osongo fulu mei he fitu ia o ai fiafi. Aia koe ngai wholau pe ia ai lulu tai uke I toe koe ki he ahoni. Wholau pe e tolu. Wholau e taha ki ni o top tapu mo ni wa fo watu I wawao. Mo I wholau e taha ki wawao. Mo I wholau e taha ki haapai. Ki ha whai keiki. Whehui, moha puka mai, whika I telefoniko I ua ono whāwalu-walu. Ua ono whāwalu-walu. Malo, me he Lulutai Airlines Limited, Wings of the Kingdom of Tonga. It's Christmas time. Time to reunite, time to rediscover, time to reconnect. And Digicel has the perfect way to reconnect with those who mean the most to you. Whakatau e palani prime maalahai panto he Christmas ko e ni ke kau ke lulu monu ia ke ikuna panga ni mangiau e wike kotoa pea mo e grand prize panga e tolu manu. Lava ke mauen he My Digicel app pe ko e star taha ua tolu pound. Ko e whanonongo I pēni e whiama o hato taha ngā ue koha officer akauni ki he JetSave Dauwhanua Travel. JetSave Dauwhanua Travel is seeking an accounts officer to join the team. Experience working in accounts is required. Duties include invoicing, cash book processing, bank reconciliations, payroll, and CT returns. Applicants should be competent using MYOB and Microsoft Excel. If interested, please call us on 23052 or visit the JetSave Dauwhanua Travel office located next to ANZ Bank, Tauwhaha Road, Nukualofa. Whanonongo I whima uha tō taha ngā oi koha officer akauni ki he JetSave Dauwhanua Travel. Whima uke hao tau kei, ngā whaka akauni mo ngā hei polokalama wha computer, hange ko MYOB mo Microsoft Excel. Ua tolu noa ni maua ki hono whakaikiki. At MedExpress, we believe in care that's convenient, whether it's a virtual visit while you're on the go or stopping in to see us on your lunch break.
What we do is much more than urgent care. At MedExpress, we call it urgent caring. Ko ia ko tau wa mai ki ai ko toi si pe. Lau mo meni si pe. Ya tau ma urewa ai ola o fili o paremia o fonwa. Ko tu e mini ko lava no fa kwatu. O hola e sea o dai mio e fare rea tonga lo tangi o va nuka ki he ne afio ai na fa kwatu fogia i loki o ofisi ko ia e potunga ki muri i loto nu alofa. Pero ni ko ma o tala ko nau ko mea mai ai se afataimi. Ai nga i momeni ti me heni e kamata leva ai hoko atu o wharearea po whakataha ko ia o ahoni i fili o paremia fili. Pea ko ia nā tau whanonga mai ai i he pongbongi o ahoni ai whakahoko ko ia o polokarama. Pea tau whanonga mai ai ahono whawhiloa ki he sea o wharearea tonga. Ai wharearea tonga pe whoki ki hono whakahoko hake o pepa paloti na whakahu ke he fotu candidate ke kala ke he tohi fotu candidate ua na whakahu ki he sea ke ofisio sea whataimi wharearea tonga. E hange pe ko ia ko mō mea i te tau lau ilo ki ai ko candidate ke Filipare Bia ai siasi sovareni e behe foki ai ko whafofonga ia tonga tolu kai be foki kia aisa ke eke ko whafofonga ia wharerea tonga tapu nima ai ko ngo candidate ia na whakotuu ke hoko ko ke na ke whaipe ai ono whiri ko ia o paremia o tonga ai pe whai rewa me ai whakata ai whainga maari o na whamalanga ai he kamata ia ai polokalama ai whamalanga e kamata kia ai malanga ai uraki candidate ko nei whakahu ai ko sia si sovaren ya hilia pe hoko tai bege candidate ko nei whakahu honoa ai ne pepa candidate ko ai sa keke pe hilia na whamalanga pe hoko rewa ngai malanga poupou ai na hoko mai le vai ki he ni ihi o kau whafofonga pe ni ihi pe ni o kau whafofonga na nau hoko o malanga poupou ki he ongo candidate ko ia na fotu pe ana tau mui mai te ai i he tuunga ko ia o ngahi malanga e mo ngahi poupou ki he ongo candidate ko ni o fili paremia ki he siasi sovareni ka te foki kia aisa ke eke tena na to fama popope mono fama lo ia ngai popo aia na whakahoko te me ai rewa na hoko atu ai pe ki hono hui ko ia he sea ai fotutu ko ia o fili te ko paloti ai na hange pe ko na tau whanonga mai ai na whahoko whapuripuri rewa paloti tatau pe ki he ho e whafofonga kai pe kia ki tau tolu koe ni kakai whanua. Ai na hoka durewa ngahi asenita ia o paloti, tāna ki mo paloti, whai hono lau, he kalake pure, pia tokanga ia ate senyare, hoko rewa ki hono whakaha, sea whakataimi, hoko atu ko ia o whakahoko, o ola koe ni, ki he ne awhio King tuku wawono ange ko ia na toki whahoko atu ane nai ni pe wawhio foke tamatui whunga i ewa na whahoko atu pe whafou be ia i he Zoom i he internet i pe ai ola ko ia o fili ko whahoko ka koe ni ko mea mai ke hoko atu rewa ai asenita ko ia ko whotutu ke whakakakato aki ai whakataha ko ia o tau kau whakataha doa i he hoatani. I hono
fili ko ia pare mia fili ai ko ne tu te mini ko fili ia ko to e pe ni ta u ma o ai ola ko ia o fili ko ia ya hoko atu lewa me ai ki he ono whakaha he sea whakataimi ai ngā ue ko ia ki hono fili o e sea pe mo e toni sea o e wharere a tonga ai ko e aseni ta hoko ia ko hono whakaha ai hola o e fili o pare mia ilia pe hoko atu lewa ki hono whakaha ko ia ai whunga ngā ue e hoko atu ai ki hono fili o e sea pe mo e toni sea o e wharere a ka ko e sea o e wharere a mo e toni sea ko e fotu ko ia o e kandidati ki ai ko ho igno perepe e fotu o a fafonga pe ho igno pere o e fili ki la kanga o sea pe mo e toni sea o e wharere a tonga pe ka hilia e fili leva pe a whahoko mai leva e fili ko ia ki he wharere a ai ko e kakato lewa ia o e asenita de dau whakakakato ko ia i a honi ka ko e asenita mahu inga konga mahu inga ia o e fotutu o e sino mawhai ko ni o e pure ki he whanua ko e whareare a tonga ai ngahi mawhai ko tukumai ki hono whakahoko aki o e tunga ko ia ko hono fili o e paremia o e whanua e he kaume mipa o e whareare a o tonga ai a ko e taia ngahi mawhai ko tukumai ki he kakai e ngahi iriu ko ni whapolitikare ko tau whanonga mai moia o au mai ko ia ki he kuongani. Pea hoko atu ai be me ai a hono toka ngai kina o ngahi kawenga mahu inga ko ia na tau whanonga be ngahi kawenga mahu inga na whai a hono poupoua me he hongo kandidati pea mo e kau poupou i ngahi kawenga ngā ue o kua manaki e whai hano mui e mohono whataki rotonga o ka bau e hoko e whiri e he kandidati ko ia pea mo e pare pia ko ia pea pehe whoki hene pure anga ai a tene toki whiri e ia ai ne kabineti e hoko atu me iai ai ngā ue ai pure anga o tonga me iai e au ke iai pe ngahi whonga ngā ue e toki hoko atu ia a muiange i ono whakakakato ia ko e whiri whoko ni pea toki hoko atu rewa ki ano to e ui mo whakataha ke whakahoko ai ngahi tunga ko ia o e wharearea o tonga peke ko e tunga ia ko tau o mai ki ai i he taimini e whakai begi heanga o e ātakai ko whahoko aki ai whataha o e ahoni mai no befoki ko e tolahi e hoi me mipa ko ia o e wharearea o tonga i he ahoni ko e kau me mipa fo'ou tolahi ai ko e kau me mipa fo'ou pe auto i loto pe kau me mipa fo'ou ko ni ai kau me mipa peia na e wharearea ki moa ko no to e whiri mai pe ke nau foki mai ki wharearea ka koe tunga ia koe te tau hoko atu ai pe me iai ki he ngahi polo kalama pea mo e asenita o e wharearea o tonga ai koe whiri ko ni e sea o e wharearea e me he sea rewa ko ia e toki hoko atu me iai ha ngahi tutu oni ki he ngahi whemea aki ai wharearea o tonga ki he ne hoko atu ai tawha aki ko ia tunga ia ku iai e tau whanonga mai a honi e ko rawe i pe e tau whamafola whuko ni o ala tanga tonu pe ia i he lea mo e ata i he leti o walfit po ini mai whaima e whoki he tau Facebook ai Broadcom FM Broadcasting o mea mai ai i he polokalama ko ia whamafola hanga tonu atu i he houani pe ko tuibe ko taimini ko tau veke pe ngahi lau momeniti be me heni te tau kau whata pe i hono whakahoko mai ki ai la kanga ko ni o whanonga ki ai e whanua
ka koe whiri o e pare mia o e whonua. Koe lakanga mahu inga ia koe ngahi whahoko whatongia whoko e ni, koe ngahi kupu whekau aki ia, ai ngahi mawhai pule o e whonua. Koe pule anga, koe wharearea, koe whamau anga, ka koe ua e ni, o ku iai e ongo lakanga mahu inga koe ni, o ku tau kau whatahai e ahoni, koe pule anga, kono whiri o e pare mia, koe wharearea, kono whiri o e sea, e ahoni e te moia, e tau kau whatahai. Ngai momenitipe, mea mai a e sea whakataimi o e wharearea o tonga, lot tangi o whanukunuka, e whahoko mai rewa me iai, ai hoko atu ko ia o e asenita, o e polokalama, te tau whanonga mo ia i he hoata e whiawhi o e ahonia. Ange ko ia ko tau au mai ki e ahoni, aho ngari pe ia ko aholahi eni, i e whanua, aeni, o kutau i heni ai, i he hoani. To e whoki mai pia mo e kau whakawhi, ko whakawhi, ki e aho makehe ko ia o e ahoni, ka tau te whito ki e ngahi hoanga o e ko ia o e pure anga. E ko kau whawhawhonga ko ia o e ngahi whanua, o ku tau whengau e aki whakadiplomatika, e whanua pe mo e pure anga, ai whanua muri, o tau kau whadahe, pe whoki ngahi kuku whekau aki, hange ko ia, nei whai kia e lawe, ngahi mawhai, e pure anga, o ku nau kau whadaha, i he ahon, i he whamau anga, i he wharearea, i he pure anga. Hai au tau kau whadaha, i he hoani, pia pe he whoki i he kakai e whanua, pia mo e hou eiki o e whanua. Ko he sea whataimi o e wharearea tonga, Lord tangi o Whanukunuka. Mea mai, ke hoko atu, ai polokalama e whata. Hoi ku awa vita ko kore mo ke u fa mai de mo e wata pakata ni kamata ke wata ha awen to ki foto mai de fa ha ho mo fili ki he de afio mo ko pono ono foto mai i he o me de toni o Pampu whakahawai. Ai ola hau whiri. O se whiri e nei, o ne hawhi ope, o ne hawhi ope. O nung whakamai whakahawai. Pea o whakapapa mo. Hawatu. Ko e lahi whiri na te waun. Tone paloti. Pea wikona e whiri ki he pare mea whiri, a ke whiri ke e toko hongo fulu maono, i kona e siausi ofa ki waha wholau sopare. O iki ko e whiri a ki mautoro. Pea koe mawhaia whakakuna stūtau ne tuku mai hawa whulua e mūko. O whiwhia e whai hoko whiri, pea ka whai kamare koe ni. Wangi e tōtaha koe ni mō whotu ke hoko pare ni a whiri, wana whai kamare sias oko tu hapora sore. Veo fama e pata kagata siamo maki vai da formalo tua waketa tamahe bani wakroa kita atumia tamahe reko Adoia watabareki, hawa toa, ai hoi ki
Mui katai fo. E whapalola. Kau whakakonga o iki. Kau maa kau whakakonga katai. Whiriweri. I tā taina ne whainahani. O mai e mo tuani. Mo tuku mapu whalara. I ngā ue. Mahuinga koe. Kon tataka tau ki pure ana. I taka whaka hako mai. Hake koe na whakapata nei. Kau e mea wako e mo tuani. I hau e koe ha pure ana. Ke mana tua pe. Ai tohenga ki nā tau kai kabineti. Hoi nā pe koe tau whenga ki tau mara whaitaha. Ke wari e ki nā taha. Wari e ki nā pāhenga. Wame tau mua pe. Tau ranga tonga tūroha. Whamaro a tēne ko kaunga tani teiti. Tai sake. Kaki teiti. Pāwho hange pēna ne mea ki. Tawe mama heni whakakolo. Mai whare pānga tau la. Ka mua ko. Ka whare area. E hoa ki. Age nau tu pāki mua. Wai whaamu ki tau tōna mawhia. Wai whaamu. E hoa pe whare pēka. Wai whaamu. Kai ko hinga na ka kau e kuwa e sake ko wani na na ko ko e mo wani ke ta ka ano atoe na ngai be mo to atia wa to maro ma ke nge cha pa mo e kau ngau e fare pa ha fa to ia ma wi ka ko ni kai ja de fe u ko fa ta e ko lo ko ni e whalaro mai e whare e mai ke motuana maro pito. Maro pito pe a behu whanga whatapu koe ni he motuana koe lama e mu whatungia kano whiri e pare mea whiri o tonga pe a upeke u kau be moan ato e tau munu uen pare mea whiri to whatungia ma mawha ko manaki ka hapa mai whanua o ho eiki e wharearea koe tau hanga ki ai ma tau ame e wai tāpai kina e ngā au e mea moe koreanga o manaki ke tau kopatu ki ai o e tataki lau maari e maa ole oni Oia upe ko tau manuat ki he whatungi au kamaraki hokatu ki ai. Muri o hawhai kamari e ka isake warueke o peke hano whai kamari e maro. Alo, se tapu mai veitonu. E se whataini, whatapu ke hoi ki nopere, whatapu whoki ki kaungaka. Whahofonga mo e kaungaka di teipi. Whaftai ke heik, maf. Ui kune towahala pe ahoni. Pea hoko ai whire ahoni, pa kui kuna si asi. Whai mai kuna lo wai pe ia. Mai kuna lo hem si asi ahoni. Whai pou, ngau whataha ko hiko toha. Pea pehe ai talamunu si asi, mai pou. Amina kere koe kauri o toha. Pea whai ai pehe pou aki koe uhi ko toha. Pehe ai whamalo, no te hou moa. E weme mana pe tawa. Awa vita o whakoma mea ku ngātai e ku tau whiwhia po tau whamalo e. Demi ni ta hoka numu ko tau whatungia hako, weiki. Koe nau whiri e sea, mo te kona sea wharearea. E koe whaunga ngā ue, tau ngā ki o mai pehe tohi tūtuuni wharearea. Pea a tā meki ha whakufonga me te ki motoro o eiki ko whiri ki whai he whakotu o hataha ke hoko e takonga he sea wharearea ko e whailonga mai pe
at fai mari pe foto mai sia de weka tu popo ke popo ke mai do de mai foto apa te hoka tu te foto te mera tau pe te hoka tu kia ko e ka pamata e sia ka pau e u e foto te tau palote ko fa poto ke tau ngau e pe ko ta te mau ko sia pe to ko sia ko ta ko yo ba ko ta pe foto ko be ko sia ko tau ko palote to foto ko mai pe to ko sia e pe tau ngau e ya de ko pa ngai pe ai he tai mini te fa ata atu ke fai maha foto ki he la kanga ko sia e ki sia ko fa le atonga io no per lo allora bu allora sia non è quello mare pitun ma è quello mio to e ora o fortuna tu è o fo e che coi a me a poi lo fa fanua io ho poi sia fuori le to pausa malo foto ga popo o te foto i kai o fa malo at o i he ne pe kai ke malo ta pe balo ko pe ko ta ko no foto mai pe popo ho pe ko sia fa dare a to me ke to fa dare ko ho mai malo vito sia malo Tapa ke petuna exea o tali dei ai fotu me loto e ho me mi patare area pa malo atu tu ma mo falala ta mo no ke to padere malo malo vito sia o ho kwatu ki he ho ko to kon sia ta tau be pe ko to mai pa pai longa mai du ke o ho e ki no pe pe wa e o la ka ko ni no pe o ka ta sia fotu ki he to kon sia fore rea to ma we fotu me ho e ki ko ia o wa u ho ko to kon sia fore rea to ma alo sia no verifica o lota tiangan baba fica mal verifica o te la que ada la que no verifica o cuando baba ya bobo que hay bobo o te ha foto o da por la posea o foto ato e no pere ja vai lot tu hangana foto lot tu hangana o ya bobo que hay bobo famalo olha que tu hangana que mau não sei Pero hay un malo vino el Nobel como que utah bene da bodu wa Tapa we doen exer, tapa mo ik me bi bafili fa la top. Ye to fa le no ta, no ni ma. Ate famalo ki fala to kuma ki mo wat. Dengan itu pun nak mencari foto, anda opera di kawal ki, nak ki foto wak pe, anda pe ya bapa, ayah ibu tua, tapi foto wak pe nak fai pe, foto pe, anda kagoi, tunggu apa hape mana, kagoi, ki foto wak pe, kagoi wadah famal, tu
mai falala ko e kai te tu ko le o e ka ha ko le ta e to kon bai ko ma ba fa tu ya ma ko fa mai falala ko ma se e ho e ki ko fai mo fu e tau ngawe pe a koe whatongi ai o tōku mai ke motolu o e ke whare i he ahone. Pea koe whakahoko e kisea mea mo i tōn sea kene a whio tuku whakahoko pe. Ka koe lawai e ngā au e tōku mai ki he o e ke ka mo whonga whiri o i nopere ka mai moto au tōku mai kai hapo e tōku. Malo atau bit, malo bit kau jadi, popo, lama patung ya hawen, ya terkau ada bit al modul di modul, lama ni patung ya modul berarti kau mai be kau be siapa dia, lama kakak tu patung dia, ofalah ya tu bit di modul week. Pernah ada kau kaya tahu pun deh, pakar dia ada pun, kan yang hai famalang aku tahu, pernah kaya apa pun, hok kaya, mau fai fatu dia, pentafin aku nu phone lu, mereka kaya tahu di phone wan, aku mau offer tapi dia di modal, kalau nu mengenai fatu ni orang main, nawang dia mau Christmas lei que nós vivíamos com a família mortal for monuia o vaca vida tem modal na classe cresce na lei os supplies o flyer tua o tamai fio lá mari marion o avivio que mo afio mai he fareare a toca ma tolu ko to be kene aon o na hili ka fai ko tanata amen ko ya ko tau mai ai tau to lu ya tu nga ko tau wa mai ai honi ya hange pe ko ya ko mo me aki ai ko mo meni tie na fai ya tadari ko pasia ko mai no ya e hoatani Aia koe tāna ingi pare mia whiria o e pureanga tonga o siausi soareni. Peo ku ilope ko ia ko huakawa meili ku. Aia koe whange kono whahoko na whiri kia e tonga tahaono koe pare mia whiria o tonga. Aia koe hoka tai pe foki pea moe lakanga ko ia o e sea o e wharerea tonga. Toi whiri pe kiai egno pere whawhanua. Toi hoko tu pe ia koe sea ia o e wharerea tonga, hiri e whotu pe tahape ko ia pe. Pea hoko ki he tokon sea, ia ko whiri pe ai a egno pere tu ia ngana, ko e tokon sea ia o e wharerea tonga. Pea ko hange pena e whakaonga tu he sea whakataimi, ko kakato e pe mohono langkanga ona, ko e sea whakataimi o e wharerea tonga, he koena ko whiri e sea o e wharerea tonga. Pea mi he sea o e wharerea, egno pere whawhanua, ia ne taite pire ke hoko atu a he wharerea o tonga. Pe foki ki he paremia tonga, hoko atu ke taite pire i ono whiri o ene kabineti ke tatake e whanua. Whamawholanga tonu ia me he wharerea tonga i he houani, whamalo atu i he tau kau whataha i he pologarama whatawanga bena e ongo lelei pe hako atu pe i tapa katoa pe tau whelonga ki ai mo tolu. Tatau atu me wharerea tonga i he tau pologalama e hoatani, whaiwhatongi atu mei wharerea, whatare utu i fua, risia te tohi. Mo tua whahoha, meri e lau manu. O mea.
polokalama ko ia no fili ko ia ai eki paremia o tonga ai ana tau tatari kai ko fili he ho eki o e whare area pe he foki ai kau whafonga i kakai pe ke kau whafonga i kau no pere hua kawa meiriku pe ko siasi sovareni ku tau ilo ki ai ko e paremia ia tonga i he tau e whaa ko e ni ka hoko mai ka i heni o ko i heni foki pe mo palofesa i no ke hua kau ke ma hoko atu ai pe ai polokalama ko ia i he wakai ko ia ki he tuunga ko ia o ku iai e tau whiri paremia i he ahoni pe mo e hoko atu ko ia atonga pe ko e aho pe ni ko ma taimi polokalama pe fokeni pe mo palofesa i no ke hua kau o ku wha iloa ko e talanoa ako pe mo politikare ai ko ma polokalama wha osie ni ke tauni pe toki hoko atu pe i he foki mo ia o e wiki kahau. Professor Mloe Tamau e hoatani pe ko tui o ku whawhiawhia ai taimi ko ni tau tatari ko ni ko talu fokeni tau tatari eni pe mo e hafua ngahi mea ko hoko ka i ahoni ko osikotoa ai ngahi mea ko ia ko lava ai fili ko ia pe ko fili ko ia na whakahoko pe ia e toko uongo fulu maono ko ia na e fili e kakai pe mo e hoiki no pere ki whare area pe ia honi ko na fili ai a huaka me liku ki hoko ko e paremia ia tonga professor fefe hake pe ku fefe anga hovakai ki he tuunga ko e ko ta wa ki ai ke ngata pe he paremia tonga fili pe mo sea whare area pe he foki ki he toko sea io Silvestra na te whakakaukau au e alu kau mea ke hala o whai mo fuange Koi ke nau pou ke avhe ta o whao ti o to ka koe mea poki ia o ku whakate fito ia mei he koe kakai e ni unau ngā ue unau i loto pera pau wia ngahi mata vai o unau sio na tau koe hau e whetong o whaka ofa ki ia koe mea te puku tau mau e tau tolu e paremia ta koe mea ena tau fie mau ke whai mo mau ka paremia pea koe ne tuu koe na toko ua pe au koe ke kovi ia he ko tau mei mau ta tole paremia mo tokon paremia i he fo i fili peta i he fo i fili peta hapea koe kau lere ia ki he whakailonga lere ke ngā ue whakataha kana au kau pea i he sio o tatau ai pepe ko hai e paremia koe sino koe ngā ue o pure anga koe ni e kehe au pito i mato pure anga pea e tatau ai pepe ko hai aloa to paremia e kei whakafo ofa pe a sino ngā ue pe koe paremia ia hei kai ke la vai au fuku whai teri hai he kapineki koe ni te nau alu ki he kapau te nau alu ke whonga koe na e whaua tau whaua mo whonga koe ke ngā waka tau pure anga ke consensus kapau te nau alu ki he roto taha mo ngā waka taha aku whakafo ofa ko na u ngata pe e ku whanongo a kuia he rea ai o kantiteiti whakafo ofa au pito tā noe au kantiteiti ko ki o kuia i pepan ki ke hiki he whakaiti ki e nā po kalama ko na hanga ki ai ka koe mea pia na u whakaamu au ki ai ke o mai e o kantiteiti Silvestra o folahi mai ange ke tau sio atu o whakainisi ko taimini ke tau puke o fo irea koe ni aia te tau whangarewa te o whakamau e sovareni i he tau koe ne wha ki he mea koe na ne whakamalanga ki wharearea pana e pehe tau mei whakamau i moeke ka koe pehe ui rewa e anga pehe tau ngau e aki ai o kantiteiti whakafofa koe. Ai e o siaki, ai ke o koe tau to whahela ta to he whiri a toko paremi. He na toko ua pe
Pea ko whaalonga ia mau luta au pito. Ai ngā au koe whakataha ai whare ke te kei. Me ta tau pēna whakaukau ana oa. Ke poloka malanga koe e whanua. Koi. Kehe me he ngahi mea ko tek ke o ngahi pou mo malanga na e whakahoko koe whare a ka koe ka kano o ongo pare nia koe ni na me ka tau. O koe whakasi o ia ke he ange o ku ki tō mai e whakamolare me he whakamalanga e kau mea. Kau mahalo koe ofi e nia ke whiga hoa pare nia. Ai pare nia ke whakamau e tunga whawhamiri. E koe me e tau sio o hake. Alahi kaku i kai ke u fia o pito pia uia he. He nā kai ke u toka ngau ki he pare mea. Ilo pia maa tau kantitei te re ki he pare mea. O kui oe i peka kai rei. Angi koe nai kau ai pia po hipa kui ane toa ko eke ko. Rai peka kai rei. Ka koe ku fia pe aku koe. Ka pau e nofo pare mea ia he whiri tangata totonu. Ke whatongia totonu i he wharearea. I he pure anga kapneti. Whaka ofa au. Te ka iai hataha na ne koe o kou whare au he ke tu mau ai ho e ki he sea wharearea. Na u whakaukau e whetongi moia. Ke tau au ki ha e kou whou. Ka ku whaofa koe ha pepe a ku o loto kia no tau whare Silvesta. Tau ave popo ka kato kia. Mon lahi apito, professor koe, tōnga koe kui ai i he ahoni, o ku tau whanonga ko tau pefoki, pia mo e kakai e whanua i tōnga, i tō pureanga, pia na e uhinga hono lai, pia tūku ke te aha mea i ai e toi puria, i hataha ai ngahi mea hoko i loto. Koe konga ini o ku mahino le rei hange koe ko ke tala noa ki ai. I he whakamalanga koe ia, hoakau me liku, mo i whakamalanga koe ia, a toke ta ase ke o ku asi mai whahinga lau maari e lelei beia ia ke naua i he nā whamalanga pia o ku nā tala noa pe he ngahi mea lelei pia mo e nā ngahi palani mo nā ngahi fotu utu ke whanua pia ku whawhia pe ia he te wakai ki ai i he tawhaaki ko ia koe konga ini nā e whakahoware ia ke te au he ku wakai koe ki he whamalanga ai whamalanga koe ai timi ai kau pou ko o toko tā ai sake ke i he nau tala noa koe i he langa a wahe ka te fuloloto ange ai wahe ia kuna whamalanga mo tuku aki i kia hanga whainga ta whaaki. Ka wakai ki he whamalanga koe me ta whaaki koe ia a sovareni o ku nau whamalanga pehe ngai uhinga mga hi mea pehe pia na umari ia pito he whamalanga koe nai whahoko tonga tapu ono po asi tei i he ka whamalanga lolo ki whamalanga no pepe pia hoko atu. Kai ke he whoko lava ai whiripare mea he ahoni e professor pe hange ko ka venga ko tau whenga ki ai tau wha amu na tau wha amu whoki ke nau tuu whakataha ke lava o whao e pure anga ka koe ni mahino mai he osi na ku whawhewhia bito he ne osi ko e whiri i he mea koe a tokita e sa ke o ne pehe ko mai kuna loa pehe ahoni pe e whai ngau e whakataha ki he hoko atu ke le rei whakaloko fua e whanua ko ha ho wakai ki ai hene tuu ko ia. Koe ku wakai au ki ai e Silvesta koe stepu le rei au pito en he na toko ua pe. Koi. Pa kai ke loko kehe e na whakakaukau. Koe mea ko watu wai koe. O te tau tō hela tato na whakaukau i ha tokon pare. Koi. Koe whakataha ni ai whare. He nā iai whahinga nā kau ki he, iai whahinga nā kau ki he. Ka nā uo mai au whakataha. I he pare mia mo tokon pare mia he kua whapito pea ai sa ke ia. Ke tokon pare mia. Ka koe hala no whuki au tau whakaukau watu ki ai. He nā umau au pia me he whamatala a sābi wai puru. O ku te ki ai ke paro mesi e so vare nia halatanga ki hataha. Koi. Maria.
ka koe whainga maari e ni ka pau koe tūku ngā e koe whainga maari e ni ke to'o atu mo te whaaki koe na e kau mea koe na hitini maki e ko na lo tau ta aina pepa tau pepe ka koe i kai koe ke tau fuulongo a he tau whiri e pare nia o ku whaka ofa o pito ke sio mamani ke kamata koe ni ato ngā mahino pe ia ko tau hau tau tolu ke e pokfo o oi ngā au ke koe ulaki whainga maari e ni ka sovareni ke me kamata e ngā au whakataha aki pe koe anga pe e tau whakau o talatu ka puta ke honge to kon pare mia ai whare area ia tonga ka koe anga pe e tau ria te tau tolu ke haa mai pe ua ki kamata e ngā au whakataha ke whakau i kau o koe ke tau kau a tato he koe ke tau ilo tato ke loto ki he mea koe o ku kakano o e ngā au e koe ho tau whare area koe anga ngā au ho tau kau whafofo ngā ka koe anga pe tau whakaamu atu ke haa mai ki tua ai ngā au e whakataha moni pe ia koe ke haa mai ki tua me he ua ki kamata pe te kai ke whae po i manga ia kua osi taha e whanua ke Professor koe ne tuku whoke he ahoni koe ne ngata e ni ai whahoko whatongia koe pare mia tonga toke tā koe whikau pohiwa tu e ne toa pe hene tuku ko ia koe tau e ua na ne fua i e whatongia pe aku tau whamaro lahi ki he tanda ki pare mia malolo koe ni i he whai whatongia koe na ne whakahoko matonga pe koe taimi whoki na e whai ai whakahoko whatongia na e kau ai pepe mo e kau tahango ngoni hono whakanga i he ngahi mea o whia mao ke whanga pe pousia to ngahi ngau lele i kotoa pe pe mo vikia ngahi ngau lele i koia na ni whakahoko i hono pureanga ka ko hinga ko aho ni whoki ku ngata i ene whaifatongia ko e pare mia neongo e hoko atu pe ko e whakafofonga o tonga tapu hongfulu pe ke i whai pe hono tala noa i hono hingoa o na ia ko e whakafofonga o tonga tapu hongfulu ka ko e pare mia ku osi e ni whaifatongia ahoni e hiki lewa toka ngā ai ngahi mitia pe mo e kakai toko lahi e ahoni o tāketi lewa ia ki a Sasovareni pe mo e pureanga ko te ne whau ke wakai e nau whonga ngā ue pe mo e hoko atu ke whapapau o ku nau ngā ue lelei pe i ngahi mea ko e pako ilo i pe whoki na ki whotu umai ke ange peha whainga maari o pohiwa atu e ne toa i he ngahi polokalama ko osi ka ihe ahoni ku mahino ku tāpuni apito e matapā ko ia i he lere ko ni he tāu whāka hoko mai mahal pe tāu whāka te whoki mai ko e whiriwhare hoko ke i atape ke hatape ko e ne tūkunga ko ia o ku ke sio ki he kabinet fo ou e iai ha place iai ha lakangai o e pare mia malolo ko ni ko toke tāpo hiu tu e toa pe i kai Silvesta ko to'u fo o e ni au tau sio ki ai. Koi. O ku iai e ongo pare nia e ua o tonga o ku nai loto he whare area. Koi. Ke whakaaonga ai he e to'u tangata koe ni e na tau ke i mo ne ke nau whakapāti ai. O kai ke u fumahu inga i au pe o ange ha portfolio minister. Koi. Ka koe nai loto e hoko ia koe. Koe anga o ngā ue se vei tokai aki ke tau whafoki ke ara tau ngā ue. Koi. Ke ku kapau o kai ke na minister te nā. Me a pei whare area he ngai mea kehe ka te nā whakapāti ai. Ke nau tā noa re rei ke ngai mea. Koe hae mea na ne whai nai tonu, me te he nai tonu. Koe hae mea na ne whai ke he pala. Ke rei rehi i me ia e pure anga ta hokonge o te nau alu ke he nau ngahi poka. Ma, koe ngahi mea pehe o kou sioki ai. Koe ongo tangata koe ni o te ngā ue whakawhare i lelei au pito ke kabinet fo o. Koi. Ke oku toko, me koe ke honge tangata, toko la he kabinet fo o uia, pe koe to uia ke hei. Koi. Ko to uia ke heia o ku i kai koe ke mahu inga i ka te au ka koe nau whiwei tokai aki koe nau ngā ue moongo tangata e ki pare nia motu ai pure ngā una kei loto koe taha ia mea aonga au pito Silvesta
He tau lau ke tau tau he lakanga ko ka ke tau toka I kakai. O tau o vare pe wai o ku ko tonu ke mawahe o tau fonua me ai kana wanga fa a nga I a tau ke o ku ma ko he fare are a whakatato. He kai ke tui tatau e pare mia ko ni mau pe. Pea moongo pare mia motua. Ka te nau tala noa whe wahe aki o lava o whakauri whakarere ho tau whakahai hau. Ke nau whe apo aki he koe tangata fo o wen pe neo o hau pia o ka meiri kuna o stokon pare mia. Ka nā tau ilo pe mea nai hoko ni stokon pare mia. Ke me lahi toke he kehe mo I pare mia. Ka pate tau au tato ke whahinga whilei tokai aki ko ia. Ko ke mahu inga ke kakai ko ni te nau maa wala kanga. Ke kutari rere I pe e nau. Whare I a nau tolu ke kabineti. Tokai he koe pare mia motu a whanua. O koe ke tau tala no ain tau tolu ke ha kaha no. Koe pare mia e whanua. O tau tala no aki ai. Ke aku iai e ngahi tau kei lahi e whangai whapureanga. Mo whakapare mia na maa hoi pare mia ko iai. O koutui ko so vare mia ku fuoroa I ngā ue ana ke me tae toka I kakai koe ni loko. Ka ku o tuu ka koe mea koe ko o vare ai ko tuu ai foi rihi u ia o kau ai pembe kau kapineti mo tuu a koe a pare mia ko. Ko mea ea koe na o vare ai he mea. Pea ko ilo pe au ko ne mominiti pe ne hoka mea koe ia. He kai ke hoko me na tatala noa ki ai. He kuosi tuku ia. Kako kakai au nau loto mahino lele e ngā ue ke nau tonu Silvesta. He kapau e te tau alu pe tau tolu ki he ngā ue whakataha mo e whetokai aki he ngā ue whawharea rea tau tolu. O kai ke pehe ia ke tau lolou ai ha tau siofi hapure ana. Ka te whai aki ai lau maari ki he whakalaka e whanua o kai te holo. E ko mea kogu whata anoa ke ai ko lau maari ko na tau lere mai aki he tau tongo fuku o si whanga fuku. Ko holoki ngā au e pe. Ko holoki pe tau ngā au e o tu. Pe koe ofa pe hao e pure anko ni. O toi o tu o ngā au e ke he langa wha ekonomi. Ka ke whenga ke kapi hake tau paa ngā Silvesta. Koe kuu ngā ue lahi. Ka koe tokanga whatou osi a ongo kantiteiti. Ki he langa wha ekonomi. Ka pa kou amanaki pe. Koe anga pe ri atu. Ko o manaki pe te tau ngā ue a ke ongo fo iwi ko ia mo sa kau ko ia. Ke puke I mai ke tuu whatahaya. Ke na tawa noa ko whe mea saitaha. Ke na kamata. Kono lere a puranga fuku. Koe anga pe tau whakaamse. Mone pito, profesa koe tuu whuketai nimi o ku hange koe na tau whanongo kia I he whamalanga ko ia mga hikavinga ngā ue a Sir Sovaleni pepe he whoki kia ai sake eke. O ku fuwha pito, bea ke tau lawe tolu ia o whakalau ai e ngai fufu I ai ngai whakamatala koe nihe koe tuinga ngai kawenga mga hi vision e lele ieni ko nā teu ki he whonua. Ko ta whakene taha ko whatonga e koko e ahoni. I he wafe hongo fulu, I he whiri koe wafe hongo fulu na e tu whakataha pe toko hiwa e kauno pere I he nau whiri. Wafe taha whāna nau tu whakataha pe, na kai ke nau toe mawahe, na tu whakataha pe nau whiri. Neongo koe ko halao ia ke tapu I ki nau tolu ke nau whiri mo vete. Kana nau tu whakataha pe nau tolu ia. Wafe taha whitu na nau whai pe meta tau na nau tu whakataha pe whiri whakataha. Wafe taha hiwa I he paloti ko ia o paremia ia po hiwa tuene toana nau tu whakataha pe. Wafe wataha, mahino mai he ola koe toko taha ono. Tikai whoke whai whiri na o si whaha mahino pe o toko taha ua kau pou ko ia o Sir Sovaleni hange koe nai o hake pe whamalanga ane nai. Ai mahino rewa koe ne toko taha ono koe toko wha mihe no pere na nau whiri ki nau tolu ia I he ta whaaki koe Sir Sovaleni. Toko nima rewa na nau whiri ki nau tolu ia I he ta whaaki a eke o nau o hake rewa nau tolu o toko hongo fulu. Ko konga ia ko loto ke whanga o atu koe ki ke wakai ki ai. Ai konga koe ni he kuhinga
na talo foke fai fili koni ai fili whakatokolahi koni ka whafonga kakai. Na tau mua aki ai fili whakapoto po to wholofola. E kakai, pena e whakahowale lava ai kakai e whanua whetong. O whetong fo o mai toko walu pe toko hiwa ki loto. Koni ku lava ka no pere to fa ko ni okay muy pe he direction ta tau ko fili fra poto hapure anga kuna to wange ho na ka nga no pere kana fili he ta fa ka sa sovereign ko fa ilonga le eni pe ko fa ilonga eni o mo vete ai foi fili ko ni o fa ho ka no pere a ni ho vakai professor ko fa ilonga le ni Silvesta koi o kai ke ke fu ha au ki ai. Koi. E ko kamata ni a tau sio a tau tolu ki o tau whafofonga o kunau tau ataina. Kia moe tau no pere o kunau tau ataina ke nau ngā au e tau ataina ko whē mea kunau tui ki ai ka te nau hikini mai kare are. Koi. Ka kohe me kamata anai. Te au i kai ke ula wau ko te he ko ai ke whakataha toko taha fitu. O koe ke mahuinga ka te au, pe whakataha toko whiwa. Ko whahinga whekoro aki ko ia he kai ao ngai ke whonua. Koi. Ka whafoki o tau mea ke awata toko whiwa mo toko taha fitu. Mo e nau taki taha whakau tau ataina. O siofi e mea koe o nau hikinima ki ai. Pe ko whē mea wangi ki ai ene tui. Mo ne whakamalanga. Koi. Koe whakailonga nia Silvesta a tau ataina ho tau kau whafofonga koe whare area. Pea ko ede ka mata ana eni. E alu atu e hala koe. Kei kai ke toi lava ko o malanga i holo hao unupi whare area. E kai ke pehei. Koe alu e koe ni, ne ongo te pehe te motala noa pa pehe tui atu ka koe. Ka koe fo mea ke he taimi hiki ni mai. Ke he neanga koe ne tui. Ka koe whailonga lele i enia ka te au e pok fo o koe te tau au kia. Ko e poki o kau whafofoka ata mai tau ataina. Ke nau whai e nau ngā ue he lotu whare area ko toka. Ko ne e ko tau waloti kia. I toka te kamata pe anai, e hiki pe kau no pere e ia ki hataha au ku. Kia whafofonga ki ha ka veinga o fotu uatu o ku nau tui kia i o tatawha mau pe. Ene tui. Koi. He kai ke nau toi o mai nau toko whakaporoka mo e ha ke taha fitu hiwa. He kui kai ko tau whaunga tato na whau ke te. Pea koe ne koutu iau ko tau walata tau tō koe ni ka e pok fo o tau ngā whare area. Pea kai to e whakapapau i maha ataha ia. E iai hane whakakurupu i oto. I he whare area. Ko ne ri atu pefo i kawei ngā ka te nau tipeiti se wheka au pito au. Pea ko uloto au ke whai e tipeiti se wheka au pito whare area. Ke ngai kawei ngā. Pea aus pepa nau whi tau ataina. Pea ke hou eiki, pea kuke whafonga ka tai. Ke whiri tau ataina pe koe te mea weloto ki ai. Pea koutu iau ko e alua tuani a e pok o ia he tau ngā e whare area. Apa ko ne kamata pe anai. E koe mawahe bai koe a tau no pere, ko whai longa pe ia, o kai ke nau kei ai koe whakataha mau inga, ke nau sio i ange koe hea e whakamalanga, pe koe hea e nau tu. Ke a pau nau mawahe mai nau tō, o koe ka mea e tau ho haa ke ai. Ko ose tai ni e whakawhahai. Koe ni koe mahu inga taha ai ECU koe o kua mai. Ka venga ko mai ke nau tā noa i whare area ko mahu inga taha. O koe ke mahu inga ia pe tui ka hai pe ka. Ko whakaukau koe ki he mea koe ka venga koe ngā ua ke whonua. E ne sai taha ke whonua ko me ten tataki ko. Hei kai ke ne taki, hei kai ke tataki a koe uhinga. Na ia e tamana e rea pehe, pe tā mai pehe mo pehe. O sampai ni ana. Monlai. Monlai a pito e professor ko ntu fo ke dai nimi ku tau fa amu e a watu tau fare rea hange koe ku ke tala no ki ai. Ka fili e toko tahaua ki kabineti. Au kawa e paremia pa me tokon paremia. Ka ko toi nga rewa ki nau tolu fofo i tui loto ta tau pehe kau fofonga kakai pe mo kau fofonga no pere
Ko kina o tolu te nau hanga sivi I ko ia ai ngā ue ko ia ai pureanga ai kapineti ai tō tahawa hanga ko ia nai whai kai tō wholofola ko konga ia matawaiwai e tō wharearea ko ni kutau situ ami ai I he tō wholofola ene a fio nai kai ke loko lelei e nau sivi ai pureanga ai aho. Kakapau e alu I he direction ko ni ku ke tala noa ki ai whire tō tahawa nau aluna tō kapineti mare ei mare vai toe ngā whakataha mo toe ngā kau no pere o nau hoko ki nau tolu koe kakai ke nau whai hono whawhepaki hanga he mea ku nau loto ke whawhepaki mo sivi pia lava ke whai paloti tau atai na koe tu e ngā unu ho tau whare area palofesa ki hatu unga mātu aki I kehe au pita mo lele. Io e alu ki ai ko pau ke tau sio whakaere ke he lakanga koe sea komiti kakato koe hāfua ai ngā kupo whare area ke tau ave ke ha kakai o ku whakapoto au pito. O te tau ave ke ha kakai nei kai ke nau lava ngā we ai whatongi koe. Pea waka ua rewa ngā mea ko ia pea moe loto whare area ni ngā ke tau ngā kau komiti. E koe mea koe na kau ke whoke whare area ia I he whakatokanga ele a fio ka ke lava ho nau whatongi ngā. Kana upe hea te tau toi whakafo mo se au whare area ka koe na ku toi ha upe o kui aipe hono uhi ngai hono toi o mai no pere ke se ai pe a kukei whafo kei he kei si mo ili ngā aue. Ka ku e to'u mai ia pe a moe kapineti koe. Pe a moe to'u tangata koe ne o e kapineti koe ni. Kau tina e sio ke he kau mea ka ku whaofo ofa au pito Silvesta o koe ke hako whahaa ku ke pure antonga. He ne tuu he kahau. He kou sio au koe ku whakasino mai ia a e pokfo ou e tau ngā. Ka ko o whaka apapa ia o tau ataina ko o tau kau whafofonga whare area. Ke nā honga whai e nā o ngā. Tako whonga pene la wafua mau he whare area a pure anga Silvesta. Ai whahinga tau ataina koe. O ke hao koe me kapineti, ue kapineti ko toko tahau. O kou nofu atau me toko tahawha. Pea te nao te mauhanga mau tolu o whakamau I koe he step ko tō hau ngāu. Te oua e toi hange koe meana tau whai. Wa hau pepure a ngā toi whai te riha whare. Ka kou tui koe e pokfo ou ne tau ngā ue alu ke ai. Ka kou amanaki lahi te hanga e sovareri o whakataha e ho tau whare. Ke kamata. Monlahi a pito koe konga fo e tau wha mata he ngahi pureanga ko ia ku osi he ngahi pureanga ku tau situ aki ai kone toko lahi foko nau whika o ki nau tolu pe nau tuu me hange ko ia ku whapati pea I hene taimi koko whahamea I whare area kone ki kamata atu pe ai area ko nau fotu me rewa ku sea tau paloti ko ngā whako nau silo pe nau tau te nau lava nau tolu ia paloti o tari e nau mea ko nau ai ka ko hange ko ku whamatala kia he ahoni ka iloange ku mawahe tō tahaua koe ko haipe e whiri e he paremia ko whiri ko haipe I te ki nau tolu he tawa wano te ne whiri ke minista alu e tō tahaua koe a whaiho nau ngā whatongia ke le reitaha toi ngā rewa nau tuu na toi whare area o whaiho nau whatongia kua whare area ki he le reitaha ko tui koe ke tōu whare area ma ke he ni. Iyo koe tōu whare area ni au ku sio loto atau ki ai ke taini ki nau kipeiti ai hawhaiga mea. O kui tai ko minista au kia pehe o si ia whatongia. I kai. Ko koe minista tai whaki koe ka puke nofo I whare area. E kai kia hatau mea kaku. E mei no peka o whare area sio I he tō tahawhaia sio I potunga au na wahe pe lau tō. Sio I e koe potunga au e koe sio I au e potunga au e koe. Pato ia mari e. Tako to ia ia tau whare area te mea kou tau whaamu ki ai. Mari e la. Tiki e tunga whatipeiti ia ki he langa ngā ue. Ka tukua e tau ki nonga hifo he mawhai o koe pe ngahi mea
tong ke whakarere o fu mata a. Ka koe mea ko mata a Silvesta. Ko ula o ia ke whaunga. Ai, o ula o te he whaponga whareare a koe whakarere. Ke kai toe ala te tu ia ke mo komo tō te mohanga whakarere. Ka kou look forward te au ke ka kou no whawha amu ke whai mo toa ha whawhoka o tala mai ke toa pa anga whakawā he ngā bea nau tōru o ave ke whitu to tonu wau. Ka lava ha whawhoka fo i mea ko ia toa o atu si kesta. Pe koe kau no pere pe koe whawhoka wiata mai ki hena te nau lava nau tōru. Te nau lava nau tōru ai whotu ko ia. Mon apito palofesa pe ko talu e polo kalama ko ta whahoko me ta whahoko ui ko ni ki he pore anga ke nau kata ki o to o pa anga whawhare area o ave ia ki hafo isino hange ko local government ko hafo isino de nau ave ki ai o te whafo he whafonga whare area ko inga ka atainga we to datu I mahalo ko to whare area ni palofesa e whahoko ai e ui ko ia o lava ke oange ai whainga maari e ko ia fata ata ka whafonga me he paanga ko ni e o kai ia me pehe I he ngai whanua ko ia ku whai ke tau whakatata. I he taimi tatau foki professor ku mahino hange koe na ke la talanoa ke ane nai whiri pia a lot whanua ko sea whare area pia whiri a lot tui hangana ko e tokoni sea ia whare area. Aia koe ongo lakanga loa ko ia o I kai ke whetong ko ki naua pena na I he lakanga ko ia I he tau whare area ko o si pia kuna kei hoko atu pe loto pe ka no pere ke na hoko atu ko e ngola kanga foki ko ni o ku pau pe ke fili e no pere ki ai ai o kai ke fili ki ai ai ka fo fonga ka kai pia o ku to e fili pe o no pere ko ni ke na hoko atu e fatongia I he netu ko ni he tai ni ko he I he wakai ko ni ke he toinga atu ko ni ko foki tau te fuha palofesa pe ko ha time e to ki oskia file kabineti pe ko hai e kabineti ko ke te whahatala noa ki ai hange ko ia na e whai e tala noa ki ai kakai he whawhikiki he hingoa hai mo hai kana e ui pe I he time ko toa pe ki he kakai ko hai pe ko e fili ke pare mia pe to donu ke tau pelula ki ai pe tau popo ai pare mia ko me pure ange ke whai pe ono wakai I o nai ta mani e tuku ai ngai whatongia ai ngai mitia ngai whatongia whakaako ku tau whakahoko atu tatou whito mea ki modol koe na he university tolo au ki hono wakai e ngai mea pehe ka ku hinga ke pou ki he pare mia pe mo pure anga ka tau hoko atu ai whanonga ku te ai ha mea te ke toi wakai ki ai I he hok he tau tuu koe ni ki he kahau pe mo pare mia fo o koe ni ko whiri pehe ki he tuunga te tau whanonga atu ai Ia kone tu ia koe ni Silvesta mahino ia ko taha ka no pere ia whanofo pe o tangata ko tauhio na laka. Ko whatongia tau tolu ke tau sio pe te tau taha to taha fitu whakako. Te tau ngau whakataha whakako. Tau wako me mea koe o atu e tau o tangata sai taha ke kanteki o taki he tau ngau. He kuna o mai o kuai ngahi uhi ngai a tau no pere ko ke tau rea tamu rea tau tau kiai ka ku whaka ofa au pita. Ka koe timi koe a tau no pere te ke sia tim whaka ofa hange ko tu ko ni he aho ni. Pia te ke sia ha tim whaka ofa a kau whafona kai o hange tau mau. He ka pau te na takaha whakalerei e nga ngā ue ke nau ngā ue whakataha. Ai kau whafonga kakai a tono to'o mai e tawhake taha ke nau noko tala noa whalere o anga nau whainga maari ke nau kau he tala noa. Neongo e nau ke pou ke maka ngonea tau ataina pe ka ange ko dulau ko o tau stepu loa ki pe he teu watu koe ni e o whawhi maari e pe ia kate au. O kuasi mai pe a whawhi maari e kate au. Ka koe me ai pare mia ke ne sio o ke hala le leita ke kamata. Ke kamata he ngau whakataha pe te kamata he vahe. Koe me ai me ka koe mea ku nga talau ki ai o koe te fukoha au ke ongo pare mia motua. Ongo pare mia koe o maolo
ke te nakau ha portfolio ka koutui ka whamahu inga i pehe tau tangata koe ni. O na aunga ki he wharearea o tō ngā mo na aunga ke whonua whaka ofa au pito. He koe he ka pau tēnā whātou no whataki mai i wharearea. I he ngā au e wharearea. Koe so i wharearea maari e whahofa au pito. Ka tuku e tō tangata koe ni ke na wala mua ke whohe ke tau sio ke whewhe. Nā ku hange koe lau koe mea whaketaha e malawa ke. Vikia apolosi pa tau wiku ke i pongpong. O kuia e tau paro vea pe ke he whakatoko. Ke koe mea e ke whakatokanga ki ai koe paro vea pe ke whakatokanga. He fulahe e tau tala noa ki habea. Ka si i hono kakando koe tau sio ki. E si veska ka no whakakatoa si veska whaka o fo mea koto whaka ko whiwhi au te kusio ke ngai whonua o tau kau ngā iare sila e nau sio ke whonga koe o koe whafo e kai ke tau longoa tuene longoa alahi aha moa toke o se atuene o ka ku ha mai e pok fo o ia me tonga i helera at point. Koia. Maoni apito professor ko ti malo ki drop down ho ne ti kilalo ko ti winga ne ki motu mai ne ki mate mai. Koia. Ka ko tu be ka ke yongo mai pe hore ya. Io. Ata pe ki tu mai ka ku sai pe ko na te ta me fa o se pe ko ne tu fo gen he ta ni mi professor ko ta programa fa o se ni ki he tauni ki ta programa ko e tala no ako mo politikare o wiki ka hau ko ta wiki Christmas ia me fa sta o ta malolo mai o paha ki malolo mo nga family o paha o ki he nga programa ko ia fa hoko ko nga ki kawat ki nga programa Christmas mo fa sta ene tu ko ia ku o fa malola he ki te koe ko nga ko e fu tau kakato ko ni ka ngata tau ko os ko tau ni ku lava ke ta fa hoko programa ko ni i fu tau kakato ne ta fononga mai nga i kavenga ke te ku ko tu ko e ku vakai ko ki ai ko success ni i programa nga i kavenga te ko nga i kavenga lahi na ta fotu watu ta fa politikare para ako o ku ta sio ke pare area ko ni pa nga campaign ko ni fa hoko o ku lava e kau kantite ke na tala noa ake nga i kavenga ko na fotu o ku te me te ke to gang ke pa ma popo mai ke ta programa ko ia ke ta Silvestra ka pau ke tuai e tau ngā au he pure a whakamahe ko ngā au lahi he ka ui ke lao ko e hono to e sio ke tau wahe he ngai pe e lewa kau whafofo ai e tō hona wahe ka pau e wahe la lahi a tonga ko ngā au e o koutu i pe ka pau e whakatoka me i ulu ke hanga e mua ki ai. Ka koe ngahi mea ta whakalao kon ko uwhai he wharearea na hanga he wharearea whakalao. Ko whonga no pe ki ai e Silvestra ka pau e ai ha kabineti ha komiti e kaupure whakawahe e sea e paremia. To don ke ave pa angai ka nau to. To ko whonga no ia. Ka pau te ke tuai ka ke ke whai mo mawahe o tau wharearea me ngahi whai halalala o tau o sisio pe o kui kai ke toton. Ka pau te nau wala ki ai ke avea ke komiti koe o whakapaanga ki nau tulpe nau tala no paanga ai koe hai tokoni ko nau ngahi wahenga kai sea e pare mia ai koe taha ia ha step of ke wala ke ngau e pure anga i kabineti pe ala ki ngā au e whonua i he e ne sea ko he komiti ko e kau ngai whapureanga ai kau pure whawahe ko hala no apito ka koutui pe o ku whakatoka atu pe he paremia fo ou ai ngahi me anka o se ne fili paremia ka toki ai hanau time ke si me a hifo sio ke he
ko hai hala tene tofa ma ai fonua ke ko ngahi wike ka ko hiri atu ko e femo e kina pe he whakaukau e whiri mo e anga ngahi bea ko ia ka ko whakapa lahi atu au pito ke whareare au tonga i he ngāu pea ko tau mea ofa Christmas le rei taha pe ia mau ko mau he ngāu e kone o tau whainga atu ki ai mo tau kohi atu ki ai me ko ke taha mea ofa Christmas ia so kia tau tolu ka koe fo i ngāu e kone ho tau whareare aku o si whakahoko mo e hala ko ke kahau ko whakatoka mai ka ko fie la mea solo ke ki whainga maari e koe ni ke o atu mo le waha mau popoaki whakamahi me he lo au ke mau tokoni chancellor ko stareki professor starek finau ko hiki atu ia ka koe tangata koe ni na kau he ka o founding member university lo au tangata koe ni pa ko ia na tokoni mai ka te au i he fotutu e mau ngā wepe ne ongo o ngau kei whai pe ai ngā wepa ko tō tāu ia. Tō pehe lai nehe na polokalama pe mo siua he mau ngahi polokalama ai lo au he wiko osi. E ta ko i lau koe toke ata mai pe me whare mahaki a stare o whai polokalama. Ka o kuia e whaka apa palahi au pito ka e seta mo whamiri hono kotoa i he tō tāu koe ni Professor Starek Finau, pia ku ate whaka apa lahi ki ai, mea te au mua toi ngā lo au e Silvesta, koe ke maulava atu ki ai, koe uhinga pe koe lockdown, ka ku o koe ke tuka ai o ngoi ofa i he kau ngā ue, kau ngā toho palau koe. E Silvesta, kai whakaau atu pe mau popoaki, ofa o ko ngā wepe mosio me ta whakoia, koe ofa ke tangata koe ni he na mau whenga au aki lahi au pito. E taimi ke konga koe ni ki muini, Mona pito, professor koe tu koe ni tau wongo i kotoa pe, ai ui ko whahoko ke tangata koe ni, koe taha whukene ke au tangata iloa i he community heni New Zealand, o tatau pepe a mi he ngahi tapa ke he katata whito ke mo uilelei, kana kai fo ke hama he mo uilele i pena ne to ya la to hange ko ke tala no ki ai ko to taha i he mo uilele i pena to fa mama fa mo na ta fa ko fa ko o ne ka wat ko ia ki he university o lo au manga hi university ke ko ne nga we ai ko tu ko taha ne ka tangata i lo la hi apito pa ko tu ko ki ngata pe no silani ka ko nga hi fonua ke he ka kai tonga ai nga ko ne fai ka ko ahoni ko ne tatau mai ki he mo i koni pa tau whapa apalahi a pito ki he tō tahani pa pe he whoki ki he wito pa mo i whamiri ko toa pe stareki o stareki tupou. Ke hene pehe rewa professor ku mahina o pito a whakaukau koe ni ko ne tuu koe ni te tato ki whoki mai pe ta polokalama i he osi koe ngai aholotu taimi koe whoki mai ngai polokalama ke toki hoku atu i he tau kahau. Popo ke pega tiko o pega ke mau ha ngai aho fia pa mo family sene hena i te mo tolu sene hena pa mo ma Christmas ni pa mo fasta u professor fa pito e Silvesta ya ku tau amanaki pe ke ka ko se Maria was ma me alfa Christmas Maria ko o si fie mari au ke la kanga ne o tau no fo muri ka tau o fa pe ho tau ki fonua mo si o fi pe ngai me ko ai pa ko tau nga o ko to o kai ke tu ko tau i he tokoni ki ai fa malo la ki ho tau kai nga ko he o pe fanongo ko tau pe si vestau te ke ita fe unga taha ya tau ke si tolong tau ha fe tu ka tau whakapa lah au pito ki ho tau kai nga tonga ka pau hi kai ki tau loto tau ha mea tau whai ang te loto le rei ko na ko hao tau whare rea ko tau whinga ki tau ngā u e ka loto le rei ko ha mea ka tato e ngā u e ka e tau ha loto ko kovi mo whasisi ngā u ka ku tau whaamat ki ai pe ku tau ofat au pito ki tau sponsor Silvesta
Ai ngā ua mahu inga ko lava ai o tau whakahoko ngai ko kalama koe ni. Ka ku fia au pita ko ngo tau whenga ue ake te neunga tau toke hekehe ka tau kei tonga pe. Ofa ho tau whonua. Hape mea te tau lava he ki I funga waka ku te whakakaunga tā maki ai. Ai, he koe konga pe ia he ku asi me rea ai sake heke. O ku kau he ko alai tau toko ni. Koe tau kei tawhi atu e paaka muri ki tonga he taimi ki he taimi me he o tau kakai koe whonua. Pene o kuiai pe e lau ke whakaukau ke tau kau atu. Ka koe mea pe ke whakaukau I he wharearea to ngā mano pare mea. Ke kahau, ka koe tuu koe ni koe. Ka ke toi tuku tau iwi, te tau ngā au e toko ni pe he tapa kotoa pe. Ki o tau whonua umahu inga. Ka ofa tivesta pa whamalo atu he mau whainga maari e. Ofa peke ke maha gismasu e fia mo ha tau fo o monuia ka tau tok felongo aki I he tau fo o malo au pito. Malo pito o whātu, Professor. Koe kainga koe lava ia tau proklama ko ia I he ahoni, ai ana o atu ai whataha I pe tau konga ko ia ki he wharearea o tonga, pe he foki ki he proklama wha o si ko ia ko whahoko atu pe mo Professor Inoke Huakau, ai a kuma whahoko atu pe ko talanoa ako pe mo politikare. Whatama pe na e ongole rei atu e tau proklama ki a pina, pe mo whamalo lahi atu ka tingi mo tolu ho mo kau mai ki tau kau whataha I he proklama ko e ni. I he taimita tau pe foki, ke mua ke ose tau proklama he ahoni, o ku whiwha manatu atu pe ka tingi mo tolu, pa mo whamalo lahi, ke tingi mo tolu I he whatokoni ko toa pe ku mo lava mai, pe foki ke tingi nau tolu ko toa pe ku mo whakau mai hano sponsor ko e tau ngahi proklama ko toa pe, ko tau whanonga ia mai ai I he tauni. I kaike ngā tai o ku o atu foki ai whamanatu ke tingi mo tolu, I tonga eiki. Ka pau o kuia I hao whahinga proklama mai o ku ke loto ke live stream mai pe mei tonga tapu. Tatau pe ki ha kātoanga Māori, kātoanga reunion, koe kātoanga hula hula, koe polo, koe putu, ko hape whahinga kātoanga o ku ke whia mau ke hanga, ke hulu I mai he live stream pe mei tonga tapu. Pe ke whitu utaki mai, e lava le rei, ke mau whahoko atu ai whatongia ko ia pe mei tonga tapu. I wawalahi o ku mau lotonga ngā ue, ke whakakato ngahi mea ngā ue ke au ki ai, pe e lava rewa ke mau whahoko atu pe mai service ta tau pe I he live stream, ka te mau toki whanonongo atu pe ai taimi ko ia e whahoko atu ai. O atu e tala monu pe me he Vipon Media, ki he pare mia ko ia ko whiri, e tonga I he ahoni ke hoko ko e pare mia tonga, ai tokotaha ko ia ko huakawa me liku, o ku tala monu atu ai Vipon Media ke te koe, I he lakanga ko ia ko whiri ko ki ai, ke hoko ko e pare mia o tonga, ke whetongi ai pare mia ko ia ko malolo atu ato ke tā ko hiva tuene toa. Tala monu atu, pe mo ngā ue ko e whahoko, pe mo ofalahi atu ke te motolo e kāinga, whamalo lahi atu ko tau wharekoloa ko ia Page Fashion Store, hanga hake ke he tau mo e pēo building, e te nau whaifatongia pe I tonga tapu, I loto nuk alofa, o toki tāpuni pe I hoata ko ia, o e aha uawha pe a Christmas ko ia, ai aho hoko. Ko ia e o whia mau ko toa pe, hawha hinga wala pe. Pe ake kātaki o lava hake ki he Page Fashion Store I loto nuk alofa. Whasio sio ai he ngahi wala ko e ko atu. O te whoki a watu pa mwena uta taha ko ia ki he Christmasi ko tui pe a watu he weekend, pe wikaha u e lava ke mo mamata ia I he Page Fashion Store I loto nuk alofa te ke lava o mamatai I ngahi wala ke he koe ni e whiunga pia mo koe. Mana tu iange ai tu asila koe hanga tu ki he building koe e tau me pia building I loto nuk alofa pia ku whianga ke te tawha ke taha pia mo e titisel pia ke marketi ai koe manga whae ni whetala ki anga salote pia me hala whatawhehi. Telefoni ena walu fitu noa ono nima ono wha pia koe fitu tolu hua wha fitu I he Page Fashion Store I loto nuk alofa. Ko e proklama hoko me he ni ko e whatwhanua fo ou pia mo piveni piukala.
o dui e toki whailonga te ka pai lava atu I he whewhini, I hiri hanga hei miniti miheni, e whahoko ate tau prokalama ko ia, ka pau ku whainga maaria pi veni pe me tonga eiki, ke whahoko atu e prokalama wha o si ko ia, ai whatu whanua fo ou, e prokalama ko ia e whawhangwa sai ane e tuk whahoko atu ia, a pongpongi, ka mo mea.